Kanigade ko All India Radio Shillong ko kubor ban puleru Richmond Kharluki. Kimat bakongsan jang ko kubor mentaga step. Ka Presiden Kari kepada ke Supreme Commander jang ke Indian Armed Forces kala Shong ha ka fighter aircraft ha ka Tezpur Air Force Station ha Assam. Ki reunget Tristan kira ke kasni mi pat ujisu mentaga sni. Ka syat suk mensiem jang ke seng khasi seng kemir kala sedang ha Shillong henin kasni. Bat ke midterm symposium halor ki kam karkhana kelas sedang ha kenong ba Impal henin kesngi. Ka kubor ke babnya. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kala Shong ya ka Lingsun Sukhoi 30 MKI fighter aircraft ha ka Tezpur Air Force Station ha Assam. Ka Presiden kepada ke Supreme Commander jang ke Indian Armed Forces kala Shong ha ka ke aircraft kumbalai po minute bat kala her halor ka Brahmaputra bat ka Them Tezpur bat la yoi kilom Makashang haswa banwan phai biang sha ke Air Force Station. La peniat ya ke aircraft da u group Captain Naveen Kumar, commanding officer ka 106 Squadron. Kanik aircraft kala her haga jingjrong bakumba ar kilometer halor ka Seladu Riau bat haga jingstep bakumba praspa kilometer haga Shikenta. Ka Draupadi Murmu kadai ke Presiden Balai bat ka kentai baar na pedangki Presiden ban Shong ya ke aircraft. Ka Presiden kalaong bakadai ke jingsngo sarong bagi boryada ke India kelanang klan. Dakane ka Presiden kala penkot ya ke jingwan jengo balai sngi syaka jela Assam. Menta kasngi hakaleng ke perthai kireunget Kristan kirake ya kasngi mi pat ujisu ne ka Paskha. Dang men hakasni tho dieng kilakan mau buram ya kasni tho dieng bakoj ban rake ya ka jingyap ujisu halor ka dieng pna na ka benta ka pop jeng kibriu. Ki jingi kai kenyam Kristan ki kai ba ublei uiet ya kibriu bat ukwa ban sius pa ya ki na ka pop. Kumta ula pa ujisu ka perthai ban yap halor ka dieng pna bat ula mi pat ha kasngi ka balai da ka jingjob. Henin kamiet la saki begiladon ki jingpet miet Paskha haki yang mania kabalang Katolik bat ne dang step perngap kiladon ki jingya seng sunrise service haki weipat ki yang mania. Menta kesngi ki yang mania beper kin penlong ya ki jingya seng bat ki mas ban rakhe ya kesngi mi pat ujisu. Ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu kalapha ya ki jing khublai sngi mi pat ujisu sha kinong shong Kari. Kalau ong ba ke jing em uji sukres, kalong ke nuksa babha, jong ke jing len lade, bat ke jing le isen ay. Ka syat suk mensiem balai sngi bala penlong da ke seng khasi seng kemir kala sedang henin ke sngi. Dagi sepa ngut kinong bot ka niam khasi, ki bala pong de ke riam tenrai ba ipo ipeng, ki le lum lang ha ke yeng seng ha maukar henin ke sngi. Banduai ha blai trai kan rat unong bo nong thau, ba kum balaya bo banyami ka syat ka kemen. Bada ka suk mensiem ki diang ti ya ke jing isen e jong u barok sisnem. Kumba ki mut ki thau ban le ka babha ban roi ka ri ha ka niam ka rukom ka hok ka sot ka start ka nang ka spa ka hajar ka nam ka buram ka but ka akor kila duai bu kun rat un kerku ya ke jing syat ba kan bha kan miat kan pho kan phieng ha unong syat nong kemen ha unong put nong tem u khmi kai u khmi yat shinrang kan thai balong uparakor parakha. Hadin kani ke liat kejat hadu bandapoi ha lumpung wiking hajayau bat kinong syat ke leshim benta ha ka nok kejat nen kesngi. Kani ke syat ka kemen kan kut la syai kesngi ha ka baon sakhi ya ke jingi shim benta kinong syat ki banwan poi na keleng ka beri unyau trap nyau skum. Da ki hajar ngut ki samla ni college beper katan chtelam mimi ki lia lumlang ha ki University of Science and Technology Meghalaya USTM henin kesngi ha ka jingelang play ya ka North East Graduate Congress ka bahnyo. Kila don ki jinga kop beper bat ki lumpung ya tai halor ki examen kam bat ki weki mat. Kala don ru ka North East Principal and Faculty Meet ar hajar ar pulai. Ha ka jingkaran play u chancellor ka USTM Haq ulong bala penlong ya ka North East Graduate Congress ban penmentoi ki samla ka than da ka bayarap ya ki bandon ya ka jingi ijingai kenang bakin lapan ban no senyang sya ka jingte ya kari. Ka North East Graduate Congress ka deka flagship program jong ka USTM. Kani ko kubor ka Wanshapi nag All India Radio Shillong.
Ka midterm symposium kebasan pusau halor ke industry 5.0 the new revolution kala sedang hinin kesngi haga National Institute of Electronics and Information Technology haga nongba Impal haga Jela Manipur. Menteri Rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh ula penslur ki start science kari banlap iki ki batamai naga benta ban kentiu ya kari. La penlong ya kini ke symposium da ke Institute of Electronics and Telecommunication Engineering. Menteri Rangba habakran ha ke jingalang play ulaong ba ke Industry 5.0 kadi ke benta batamai hakikam karkhana. Haka ba ki beriau ke tre rengkat bat ki robot badon ya ke jing start artificial intelligence. Uway na ki reo Rangba bala pau khmat jong ke seng khasi seng keme ubadeiru unong thokot uba sumar sing sawian ulaklat no men ha ke sin thok dieng ha ke yeng sa ajung ha umroi laban saro ha ke distrik riboy. Ya ke jingle buram bakado eka met basa ajung an sedang na ke yeng sa ajung menta ke sngi ka khandai terik uyayong ha ke por shibijish teng no pai sngi. But on one kit eka met basa sha shillong bantang ha ulum jingthang ka seng khasi ha jayau shillong. Uba Sumar Singh Sawian ula julong Chief of Bureau ka Shillong PTI. Ula julong ru editor ka Kot Kubor Khasi Apira. Ula jedan benta shirham ban penlong ya ke jingkiu pen erngeu sha ulum sapet beneng. Ula tho ru igi bobon ki kot ke bedai bat kan yam tenrai bat ka lariti ukhasi. Ula yo ru iki kusnam halor ka kam tho kubor bat ka kam syakri imlang salang. Ulalong uway ni ginong sedang ya kajing ya siat khnam bala penlong da ka Apira Archery Committee. Ula jia trailang ru bat ka All India Radio Shillong bat ka Dudashan Kendra Shillong. Kidkhot ka Shillong Press Club kila penlong ya kajing lang ngolem henin kesngi ha ka office jong ka Shillong Press Club ha Lachumia Shillong. Ka jing rakhe dap ndreu posnam jong ke headquarter 101 area Shillong kan sedang menta kesngi da ka jingnya thuk hakaleng ka than shtelam mingi. Ya ke ke jingnya thuk an ka we lama menta ke step na ka Rhino Training Complex daulat ke Jela Meghalaya u Phagu Chauhan. La ban kedau hang ne baya ke headquarter 101 area la seng ha ka arpu arterek uyayong ka snam syajar khandai spa an repulai. Bat Claydon benta hakikam yada, bat kadega kenhun spai ke ban ningkong na India, bandrung syadaka, haka thma haka snem, syahajar kendai spa anyo puway. Karam Krishna Mission Vivekananda Cultural Center Shillong, henin kesngi kalasam ya kumbasan spa atli ki certificate, syaki kena ke belapas saki jingikai ya ke computer, bat ka language. Lasam ya ki certificate syaka batch ba kundai jong ke jinghikai computer bat syaka batch ba laipupra jong ke jinghikai language. V Maharaj ubadai deputy in charge Karam Krishna Mission Shillong ulai kublai ki samla ki bala pendap ya ki jinghikai baper. Ha ka jingekon final jong ke Shillong Cricket League Super Division ha pedang ke Sputnik bat ka Rangkansai Sports Club. Ka Sputnik kala tiat nengkong bat job da ka bakamai arspa khat sanran ha ki sau po over bat hap nyo wicket. Ka Rangkansai kala kamai shispa prapuairan ha ki lai pu nyo point r over bat hap lot barok ki wicket. Muhammad Nafis Siddiq ulayo ya kana man of the match. Swarjit Das ulayo shispa kandai po run bat ulayo ekanam man of the series. Menteri Rangba do kari Narendra Modi ula kentui ki beriau balap thamai ki AKA ban apply na gabenta ka kusnam National Startup Award Arhajar Arpulai. Menteri Rangba do ulong bagi kam startup amtang bagi internet na gabenta ka jingshit rehem man lap thamai ndre ki yathoru e ka jingya linti ki beriau ki balap yaki. Ki beriau ki laban apply ka award na ka startupindia.gov.in. Bat kapto ko kubor kalakot dengan nega step ke balawan Shapi nak All India Radio Shillong. Ni penken mau pikinong ngap bah kapor prabaje ni so baga Delhi station nak benta ke kubor ha ka tin Hindi ka banbot ke kubor ka tin Pareng ha kapor prakat san minute. Ha kapor prashteng nak nega station penyo ya ke North East News. Kapor menta kala jandap artat prabaje.